Nikagita ga kurungaria nduki na gucokia ruche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thanjire jarukire na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma ruthanju rwa gucenjia tabia cenjia tabia kona nuki ruthanju rwa gucenjia tabia rukujira kare ntuko ya mundi na rwenda ukinyira muno Beach Boy antu babathia muno kurutana antu baba kubutira nara muno mamariani nawe towa beach kwena imwana birabya antorome babenda kurutana ari baba ko swim baba takomya go swim kimuntu yako mwarume tegesage au mete atiye ko swim kana kubutira akateka mbya kuona nkone bako butagirwa ndakaini ateka advantage kena ukotomera ari baba na kumama na boba royeni no yani tabia wego yani would take advantage no nto yo kwen mwaro kadari atiye ko butira omwere ko butagirwa ke mona bako buterwa okero de manto bangi ko de anderi keriani kwanje ndi baba ko digo ko swim na wa swimming pool ole dina muntu aku yani bo manyomba bo manyomba bona bwendene wakija na ara swimming pool boke butera wambe ke kiambia ko wateno wamberie ko ata ko de manto bangi roye ni swimming pool otiatera bothi nyomba bwa bothi nonti muntu nwaku mwakono waku eri family yaku na agwa ko tabia mbaya ge swimming pool chenja tabia ogatuka wego ole beach boy kute kurutana ale ko butera na mariani okavama na bo mariani na agwa we na mukoro waku na mwako bobai ko butera wambe ko tabia mbaya royeni chenja tabia ethi nyomba na bounibu na kamutugo kega gucenjia tabia na urongaru wonekane nterere jionde gucenjia tabia na Frank Kabete cenjia tabia ukarunga njira nawe kona nuki